برای چند روزان برپرسین ارتشا اسرائیل گوتبون که ایران و نچار دکه ایریشی چند پیگه و خالان بکل نو آخا سوریه. جانها دخوازم برای که ویدیو لکه بالا بکشینم سروان گروپین چکدارین سر به ایرانی و به تایبەتی سەر بە سوپایە پازداران و فەیلقا قودس و لسوریە هەنە دەست پێکەدا بە ئاوای چاودێری و پێشکەشکردنا شێوەرمەندیە دەرباسی ناوا سوریە بوون بە تایبەتیژی پشتی ساڵا 2011 پشتی ئادارا 2011 هەفدەم لەگەل دەستپێکردنا کریزا ناوخۆیە سوریە ژە پازدە ئادارا ساڵا 2011 و کو کریزا سوریە دەست پێکرد دنابەرە 2000 حتى 3000 فرماندار و شەوەرمەندên سوپایە پازداران یا ئیرانی لە سوریە هەبوونە زانیاریین کو لە چەند چافکانیان هاتنە بەڵاوکردن دیار دکن کو لە سوریە هەژمارە گروپên چەکدار هەنە کو سەر بە ئیرانê venە نهامê behsa wan grupan bikin û her yek ji wan bitexmînî hejmara wan çi qasaya hejmara endam û çekdarên wan û li kîja navçeyê herî zêdê belav e. Eger em ji lîwaya Abûfazl Abbas dest pê bikin, lîwaya Abûfazl Abbas cotmeha 2012 li Sûriye hate damezrandin, tê gotin ku bêhtir ji 10,000 çekdarê vê grupê hene. Destpêkê li mezargeha Seyda Zeynep li şama paytexta Sûriye bicih bûn, piştre بۆ حەلب و لاذقیە جی هاتن شاندن لەگەل پارێزگەها دەرعا لە باشوورê سووریە. تەبگەرە نوجەبا بە هەمان ئاوایی حرەکەت نوجەبا و عەسائب ئەهل الحەق ئەف jî çekdarên wê li Sûriye hene bi taybetî jî li parêzgeha Şamê û gundeware Şamê û li bajarokê Elbûkemal li vê derê ku li ser sînorê navbera Iraq û Sûriye de dikeve. Grupeke din ku dîsan li Sûriye heye Hezbollaha Iraqî نهامي ببينن بهفرة أو لكيجانا في شيء زيادة بلافونا حزب الله عراقي بهتر لباريزجها حلبة لجل باريزجها ديرازوري بلافويا أو جروبين كو يعني أندامي وعراقينا تشكداري وعن عراقينا زيادة لنافشيا رجحلات سوريا بلاف دبنش بركو هالسينورة لجل عراقي تيجوتن كو هجمرة تشكدارين في جروبيجي كتاب حزب الله عراقي در دورة 2500 تشكدارية. سرايا طلع الخراساني أوجي هجمرة تشكداري ويدر دورة 1400 تشكدارية لغوطايا رجحلات لشامي نزیکی بالا فرخانه ناو دولتیه شامê بجهبونه که gelek caran jî ev bala فرخانه tê armanc kirin. Keta Ebseyd Şuheda jî bi heman awayî ew jî sala 2014 li parêzgeha der'a li vê derê li başûrê Sûriye beşdarî di şerê Şêx Miskîn de kirine. Em behsa rêxistina Bedir bikin. Rêxistina Bedir jî li gorî wan zanyariyên kujaliyê çend çavkaniyan ve hatiye belavkirin 1500 çekdarê xwe hene زیاتر لپارێزگەها حەمسێ بەڵاوبوونە. هەروەها هێزن ئیمام ڕیزا ژی ئەو ژی ناوچەیە حەمسێ هەنە لێ دەرێ بجەهبوونە لەگەل گروپا الغالیبون کو ئەف گروپ لە ناوچەیە جۆلان و دەرعایە هاتنە بجەهکردن. لیوا الباقر هەیە لیوا الباقر لە پارێزگەها دێرازۆرێنە لەگەل بەشێک ژە پارێزگەها ئیدلبێ li Bakurê Rojavayê Sûriye. Lîwa Fatımiyûn jî bi heman awayî hejmara çekdarên wê li Sûriye zêde ya herî zêde yê Lîwa Fatımiyûn e ji ber ku 12 heta 14000 çekdarê wê li Sûriye hene li çend parêzgehan hatine belavkirin weke parêzgeha Helebê herwiha li Şamê û gundewarê Şamê li gel parêzgeha Hemayê jî û beşek ji wan li Ladiqiye û Hemsê jî hatine بجهكرن لواء زينبيون أو هري زيدة لمزارجها سيدة زينب للشامة بايتخت هاتنا بجهكرن أفن أف جروبين سرب إيراني كو لسوريا هبونا وان هيا وشكداري وان لسر عرضي هنا.